ان شاء الله كان شيك دعمه اساس يوعد عمل يوعد عمل اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. Seorang pasukan Chechnya mengalami nasib naas usai kakinya terkena ranjau Ukraina. Ia pun kehilangan satu kakinya dengan luka yang sangat serius. Meski demikian, ia tampak tetap tersenyum sambil menunggu evakuasi. Rekamannya diunggah di Telegram pada Jumat 10 Januari 2025. Dalam keterangan unggahan disebutkan, di wilayah Kursk, seorang pejuang Chechnya kakinya terkena ranjau jebakan. Di saat yang sama, pihaknya masih bertahan, tidak putus asa, dan menunggu evakuasi bersama rekan-rekannya. Просто тяжелый, первичный осмотр решен, делать осколок таз, молоко ждать. Allah da binçare Allah dostu dua sarışa. İnşallah kan tel keravu. Allahu Koy baba lazım. Până voi și mă era un lago de rucon, o met voi să khazne sunt protez ostoriu. İnşallah kan çek damla sasat. يوعد عمل الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. هيكوت وها دلي هيديو ده اس بوكو اي عديد ده اي просто وعدي просто وعدي صدا شومدي هيديو ده ها والله بالله ده حبا مخ حبا Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.